Dema hevdîtina kombûna jinan a herêma Firatê. Li bajarê ku deşt û zinarên wê xwîna geç. Li bajarê Kobanê ku deşt û zinarên wê xwîna geç û kurên wê yên şehîd hatiye avdan û li ser axa ku şahidiya destanên berxwedaniyê yên herî mezin kiriye. Di vê civata jinan ku jinên her du pêkhateyên Ereb û Kurd dihewîne, em îro dibin duruşmeya bi îradeya jinên azad em ê Sûriyekî demokratîk ava bikin hûn dibin da ku qonaqekî nû ya aşîtiya sivîl li ser bîngeha naskirina hevbeş û parastina maf û azadiya hemû civakan ava bikin. Em Em piştrast dikin ku jin ne tenê karmend an rêvebere lê belê em di ziyara sereke ya aşîtiyê ye. Di qonaqên Borî de jinan di Sûriyê de çarpîsandin ku bê ser û berê ve birinê qut bibin ji parastina Kobaniyê bigire heya azadkirina axê û rêveberiya saziyan. Ew hêzekî bê hempa ye ku jê paşguhkirinê ber bi pêşengtiyê ve û ji dûrxistinê ve ber bi biryargirtinê ve çûye. Mînakên herî mezin ên qehremaniya wê jî biriya yekîneyên parastina jiniyê pe jê tespît kirine ku vê hêzê mirovahî berî axê parastiye. Îro bi domandina têkoşînê re em diyar dikin ku jin bingeha her rêxistinê ye. Her rêxistinê ye û dê têkoşîna me berdewam be heya ku armanca dawî pêk were azadkirina rêber Abdullah Öcalan ji girtîgeha İmraliyê da ku nav me dibe. Ji vê perspektîvê ve em encamên jêrî pêşkêş dikin. Bi baweriya ku têkoşîn berdewam e û rêdirêj e, em vayî ra digînin. Yekem, em ê heta azadkirina rêber Abdullah Öcalan ji girtîgeha İmraliyê di hemû şêweyên siyasî û rêxistinî de xebat û têkoşînê bidomînin. Ew hûsileye ku û hemû biryar jê tên destpêkirin û azadkirina wî mercekî bingehîne ji bo bi destxistina her destkeftiyekî demokratîk li kêleka vê armancê em teqez dikin. Ya duyem, pêwîstiya beşdarbûna jinê di hemû sazî û destgehên biryarê de û bi destxistina wekheviya zayendî ya rastîn heye da ku jin di şekildana biryarên Sûriyaya demokratîk de jî hevkar bibe rêbera sereke. Ya sêyem, divê di derbarê reformên qanûnî de ku giringiya wan ne kêmtir e pergala dadweriya qanûnên hişk derxîne ku zewaca zarokan û pirjîniyê qedexe bike û tundiya navmalî îdarî û avorî sujdar bike da ku dewlet bibe parêzvanê jinan û ne tenê têkiliyên wan birêk û pêk bike. Ya çaremîn, bêyî serxwebûna avorî û perwerdehî xurtkirin nayê bi destxistin ji ber vê yekê biriya vê civatê em bang dikin ku piştgirî bidin projeyên biçûk ên jinan ji bo bi destxistina xweseriyê. Her wiha mafê wan yê perwerde û zanînê were garantî kirin da ku bibin rewşenbîr û bibin xwedî hêzekî bi rêveberina civakê. Xala pêncemîn, di çarçoveya nasnameyê de em teqez dikin ku zimanê Kurdî zimanê dayîkê ye û perwerdeyê ye ku em pê serbilindin. Divê wekî zimanekî fermî di nav pêkhatina herêmê de were parastin ji ber ku şikestina wê dê bibe sedema şikestina beşek ji giyanê jina Kurd. Ya şeşemîn, civat diyar dike ku yekîneyên parastina jiniyê pe jî ku qehremaniya xwe ya dîrok nivîsandiye hêza xwe ji piştgiriya me digire divê ew bi fermî wekî artêşekî ku civakê diparêze û ji bo hemû jinên cîhanê dibe serbilindî were dîtin. Ya heftemîn, em ji bo Sûriyekî demokratîk dixwazin ku destûrekî ku rola jinan biparêze û di avakirina dewletê de pozisyonekî bingehîn bi wan were nivîsandin da ku hebûna wan ya siyasî be ji ber ku hebûna wan hem siyasî ye hem jî pêdiviyekî hebûnê ye. Ya heştemîn, avakirina komîteya dayîkên aşîtiyê encam. Li kovaniya ku axa wê çîrokên berxwedanê vedibêje, em dîrokê jîrova dînivîsin. Jin ne tenê nîvê çareseriyê ne, lê tevahiya çareseriyê ne.
جتي كوشيل بقرا حياة آزاد كرنا ريبر حياة دستور كو هبونا وان دي باريزة ام بنجهن روشلاتك نابين يا نو صاصدكن وجهيلا جنان و بهزا إرادة يا وان ورا ريبر برن هروها ام بشتراس دكن كو سوريا كي ديمقراطيك ديتاني بدست وان ورا آفاكرن كوباني حبدي كولانا ده حصال و 26 مدينة كوبان التي روت تضاريسها بدماء بناتها وأبنائها الشهداء على الأرض التي شهدت أعظم ملاحم الصمود، نجتمع اليوم تحت شعار بإرادة المرأة الحرة سنبني سوريا الديمقراطية في ملتقى المرأة التي يضم نساء من المكون العربي والكردي لنؤسس مرحلة جديدة من السلم الأهلي القائم على الاعتراف بالآخر وصون حقوق وحريات المكونات، ونكرس مبدأ أن المرأة ليست موظفة أو إدارية بل هي المهندسة الأولى للسلم والسلام. لقد أثبتت المرأة في سوريا أنها القيادة في المرحلة الماضية وفي الدفاع عن كوباني تحرير الأرض ودفاع المؤسسة، أنها قوة لا تقهر. انتقلت من التهميش إلى الريادة، من الإقصاء إلى صناعة القرار، مسجلة أعظم نماذج البطولة عبر قوات حماية المرأة يبج التي دافعت عن الإنسان قبل الأرض، واليوم تستمر النضال. تعلن بأن المرأة هي الأساس لكل تنظيم، وستبقى نضالها مفتوحا حتى تحقيق الهدف الأسمى، خروج القائد عبد الله أوجلان من إمرالي ليكون بيننا. وهذا المنطلق نضع مخرجاتنا التالية: إيمانا منا بأن النضال متواصل والدرب طويل. يعلن أولا مواصلة العمل بكافة الأشكال السياسية والتنظيمية حتى خروج القائد عبد الله أوجلان من سجن إمرالي، فهو البوصلة التي تنقل منها كل القرارات، وهو شرط أساسي لتحقيق مكتسب ديمقراطي. وعلى هذا الهدف نؤكد. ثانيا على ضرورة مشاركة المرأة العمل في كافة المؤسسات وأماكن القرار مع تحقيق المناصفة الفعلية بين الجنسين، لتتحول المرأة من شريكة إلى قائدة أساسية في صياغة قرار سوريا الديمقراطية. ثالثا الإصلاحات القانونية، حسب يجب أن تشهد مؤسسات العدالة قوانين صارمة تمنع زواج القاصرات وتعدد الزوجات وتجرم العنف الأسري والإداري والاقتصادي، لتكون الدولة حامية للمرأة وليس ناطقة لعلاقاتها. رابعا لا يمكن التحدث عن تمكين دون استقلالية اقتصادية وتعليمية، لذلك ندعو من خلال الملتقى دعم المشاريع النسائية الصغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان حقوق المرأة المطلق في التعلم والمعرفة لتكون مثقفة وقادرة على قيادة المجتمع. خامسا في إطار الهوية نؤكد أن اللغة الكردية هي لغة وعمود أساسي نفتخر به، ويجب الحفاظ عليه كلغة رسمية ضمن تركيبة المنطقة، ولأن انكسارها يعني انكسار جزء من روح المرأة الكردية. سادسا يقرأ الملتقى بأن قوات حماية المرأة يبهجة التي سطرت التاريخ ببطولتها هي قوات تستمد طاقتها من دعمنا لها، ويجب الاعتراف بها رسميا كجيش يحمي المجتمع ويمثل فخرا لجميع النساء. سابعا نطالب بصياغة دستور لسوريا الديمقراطية يصون دور المرأة ويجعل لها مكانة مؤسسة في بناء الدولة، بحيث لا يكون وجودها طرفا سياسيا بل ضرورة ووجوديا. ثامنا تشكيل لجنة أمهات السلام، خلاصة القول في كوباني حيث ترابها يروي حكايات الصمود. نعيد كتابة التاريخ من جديد، فالمرأة ليست نصف الحل بل هي الحل كاملا، من النضال إلى تحرير القائد إلى الدستور الذي يحمي وجودها. نؤسس لشرق أوسط يقوده المرأة بقوة الإرادة، لأن سوريا الديمقراطية سوف تكون أقوى بقوى المرأة. كوباني 17/5/2026 جن